ڕێز ڕێڤینگ یاسین کاندیدی ژمارە حوتی لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بابەتی تەوەریەکەمان تایبەتە بە گرنگی و بەیاغدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرجەم ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بەبێ جیاوازی. کاک ڕێڤینگ بەیانیت باش سپاس کاتی خۆت بێمە بەخشی. زۆر سپاس مەمنون دەست خۆش. بەڵێ کاک ڕێڤینگ با سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین ڕەوشی بادینان چۆنە وەک ئاشکرا دەستوەردانی حزبی سەرجەمکایەکانی دامەزراوە حکوومەکانی گرتوێتەوە. زۆر سپاس ولی دیارە کۆ باژێرە دووکێم بژین پارێزگەها دووکێ حزب حکمران نوکەدا دەست بوو هەمی سێکتەرێکی ژیانە خەڵکی بریە بە تایبەتی نەبوون و خزمەتگوزاریە هەنی خەڵکی هەرێمی کوردستانی بە تایبەتی باژێرە دووکێ تەمام بێزار بووە ئەوەی ژیانە ئەڤروکە تێدا سایە سەری حکمڕانیا حەزب و دەسەڵات ji ber hindê bi taybetî piştî ku em hemle hilbijartina da nav xelkê tên û çî bînîn xelk temam bêzar bûye vî corê rêvebirinê. Ji ber hindê xelkî biryar da hizbek odî taqî ketin. Min pê wasa xelkê pitir nûke jî bawerî bêketî Niştîmanî Kurdistan heye bi wan hilbijartina dengletê ketî Niştîmanî Kurdistan bi hindê evê jiyana tê da گۆڕانکاریەکی تێبێخیتە. کاک ڕێڤینگ وەک ئاشکرا ڕۆژی ڕۆژنامە نووسان لە بادینان بە شێوەیەکی گشتی خراپە بە ڕێزیشتان وەک پارێزەرێکی خۆبەخش کارتان لە کەیسی زۆربەی ڕۆژنامە نووسان کردووە. پرسیارەکەم ئەوەیە بە دیاریکراوی کاتی ئەوە نەهاتووە ئازادی بۆ هەمان فراهەم بکرێت؟ خۆ دیارەت کابینا چوویدا یا وان 4 ساڵێت دەرباز بووی هشتی دو چارەکوان و ڕۆژنامەوان سنوورێ دووکە هاتنە گرتن و هاتنە زیندانیکردن و هەندێک شۆنەتان و کەژی کونجی زیندانەدانە هەندێک دو سێ ڤێگاوی ژێر سەر هەل محکەمەیدا. خۆ ئەگەر دەسەڵاتێک کاری خوب جوانی بکەتن بیت وی ناکەتە بترسیتن. ئەگەر یا دادپەروەر بیت ئەگەر گەندەل نەبیت ئەگەر خیانەت نەکردبن ئەگەر کاری خوب ئەو کاری ویکردی پشواز بیت نابیت بترسیتن. لێ دەسەڵاتە دووکێ هیچ تشتێک نەکردێت و ئەڤروکە تەنانەت بۆ بانگێشە خوب کار بینیتن هەنە بۆ خەبەربێژە بریە. ji ber hindê jî pêdiviya desthelata dihûkê baş bizanîtin goreyê yasayên erdî û yek esmanî pêdiviya mirov azad bîtin. Gorey carnama cîhaniya mafê mirovî, gorey yasa sizadana Iraqî, gorey yasa destûrê Iraqê lê bajêrê dihûkê hêdî ev azadiya berteng bîtin. Berteng bîtin û rêl ber rojnamevana tête girtin, çarekvana tête girtin. Biçîktirîn daxwazî ku mûçe mafekî wî rewa ye demê ku biçîte ser cadê daxwaza mafê xwe biketin dê bi yasayeka taybet înin dadgehîken û bijîn ev xetara ser em û asayişa Herêma Kurdistanê. Ev jî eger tu vêgavê berê xwe de pûsteyê daniyet hemla hilbijartina jî nivîsî aramî û xoragirî. Ev xoragirî nîne tirsa xelkê ye, tirsa xelkê ye. Xelk nikel bajêrê dihûkê azad nîne. Eger azad bîtin vêgavê rêkebdene xelkî xelk azad bîtin heta êvarî di sedan xwe pêşandan hênekirin ser nebûna xizmetguzariya, ser mûçe, ser leşkerkêşiya Tirkiye û heta Dumayê. کەواتە کاک ڕێڤینگ چی بکرێت بۆ ئەوەی هاوڵاتیان ئازاد بن لە گزارشکردن لە بیر و ڕاکانیان؟ لازمە بێت دەسەڵاتێ بگۆڕن. حزبێک بێتە سەر دەسەڵاتێ باوەری ئازادی هەبیتن. حزب ئاغا نەبیتن. حزب بنەمانا نەبیت. حزبێک بێتە سەر دەسەڵاتێ وەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. دهان جار آمدید دلیجای مهان سنوری دستاورد یکتی خوب پیشان دامید کسی نهات اگرتنی. دمی کمم جلال سکوی آزادی چیت کنم خلقی احزاب دید کردستانی خلق کنجی زندان دا رزاند و تیرود کرد.
مدیتن وی باجری چندین سیاستمدار روزنامه‌وان ها در تیرور کرد. بدوی هم راه حکمرانیا حریم بگورین حزب حکمی الحریم کردستان میکرد باوری به آزادی همیتن. اگر باوری به آزادی نمیتن 5 سال دیگه وی حالی دابین یا نوع حکمی کن ده هم مصابیت و خراب تجید. بەڕێز ڕێڤین یاسین وەک ئاشکرا لیستی 121 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە چەندین پلان و بەرنامەی جیاوازەوە دەستی بە بانگەشەی هەڵبژاردن کردووە. دیارترین ئەو پرۆژانە چین کە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بانگەشەی بۆکە؟ وڵی ژبری کو ئەو پرۆژەی جوانەوێت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کار سەرکەتن من وەکی پارێزەرێکشی بیرتن دێدا کردیە ئەگەر بچمە پەرلەمانی کوردستانی ئینشەڵا به باوردانی بچین هندک بابت گرین کنه که هم دستی بود بین به باوردام ایکتی اجتماعی کردستانش همان باوری هست که گرین گیب وان خالاب دادن کن وان پروژه دادن اوید پارزر روین چون که 11 سال ته کار پارزراتیت که دادی ها دو که دادی حریم کردستانی امتحانی که جیل حریم کردستان به دستوری نه فراغ که دستوری هیا حتی که ولاتا که دستور تدانه بیتن روی جیانا یا خلقی ولاتی نهایت ازانین جبر هندی جی جدی کار سروی چندی که این که حریم کردستان دستوری به تدانان اوی هی او پروژه دستوری هی برای که به تراز بکرین و بهت دندانه دا هر واسه بابت لشکر کشیا ترکیه ات چارچوب حریم کردستان دا درخیم راستی که نه بابت که نو دولتی یا بابت که خلق توارا ما بهتن مخابلی و سر بابت لشکر کشیا ترکیه برای که بحث آزادی که آزادی را در بینی که چندین روزنامه‌وان چندین چارگان دو که هاتنا دسته سرکرین و هاتنا حکم داد. بابت این اولی گشتی بابت این گرینگترشی هنکو دست بو ببین یه گریدای جیانا خلقی و یه گریدای یاسان و مینا یاسان سزادان عراقی کو یا سال 69 حتی بگوی که او سردمانین که سردمه که دیگه لازمه گورانکاری تدا بهنه که نیاسک سال 69 هاد بیتا دانان یا نیاسک سال 70 که هاد بیتا دانان یا سال 8 هاد بیتا دانان بوی سردمی ناگنج نفیاسه جبری چندش من برین که آماجه پیدا چون که از پاریزرم لازم امده دیل حوالین خوین اندام پارلمان کار سروی چندی که لازم وان یاسا راز بگینه و تایبتی یاسا جبجی که نه که اگر تو برای خود ویگوه زور کشه و خلقی چه بونه کسک دینداره دهان و صدان دفتر دلاری دیچتر همه ملک و مال خود وگو استرسان و کسکی دی و کسی دیجی گوره یاسا لبیچین گرنایی تکرد یا زیمت و وجودای اول با اگری به چندی که خلق راستیجی یعنی باوری دادیت حریم کردستانی نمیده جبر هندیجی اول گل افیاسای گل که گرینگم پارلمان کردستانی وی گره ام راز بگینه و یا نیاسا رکار دادگاهی گرینه اصول حکم و جزاییه یاسا که ندوی گوه هاتیه دانان سالت هفته‌ای که هاتیه دانان افیاسا لازمه بین راز بگیرن و کسی که تو گیری پاوش یک کنجی زندانی دا ساله که وکولینی بکه کنجی زندانی دا بیتن شنی بیشی والا تو بیت هم بوی اول لازمه بین راز بکرن و بطایبتی ام پاریزر او در چوید پارلمان کردستان در چند پاریزر کسان نیاسایی لازمه کار سروی چندی بکنه و نیاسا همی راز بکنه و از اینکه شما پاریزر ما بریار دا اگر قسمت بیتن در بچین وسطی باوری ما خلق کردستان دیوی باوری دنما خلق باجر دوتی دی باوری دنما جدی کار سر وان یاسا بکن اوان یاسا راز بکنه و بله
کاک ڕێڤینگ کاردانەوەی هاوڵاتیان چۆنە لە بادینان سەبارەت بە پەیامەکانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی؟ پەیامێت سەربەڤڵ ئومێدێکدا خەڵکی کوردستانی بە تایبەتی دووکێ چونکە خلال وان چند سال دەربازبووی دەما ئۆپۆزیسیۆنێکە ڕاستەقینەت هەرێمە کوردستانی نەبووە نوکە پەیاما کاک باڤڵ ئەو پەیامە ئەوە دلی خەڵکی هەرێمە کوردستانیدا و دەمیان بینین جوش و خروشە خەڵکی ناوە ئەوان ئاهەنگا داوێت سەرۆک باڤڵ پەیاما خۆ پێشکەش کرد پەیامێکی پێشکەش کرد ئەوە بخۆ بەرسەرێکێکیان بزانین کاردانەوە خەڵکی چییە تاکید بۆ ژێر دووکیژی خەڵک تەمام ئومێدێک بوو چێ بووە بۆ پەیامە مخابنی و حتی که اگر تو برای خود خلق کردستان به امید ببو اش اوان حزبت اپوزیسیون کو تشتکی بکن هریم کردستان و روش آخرا در کبن لپشتی هانا سر باور او خلقه ایدی قناعت بوان چه بوا بطبتی که باور برای نکه هندک پینگاف هاویتن پینگاف گلک جریانه بون راستی یعنی هر کس نشید الان پنگاه و پاویترش خود دست بیکه المال خود دست بیکه و ویدا شرب بیکه خارج نوا کادر و کار به دست حکمتی و یه ایکتی او سرپ ایکتی و جبر هندیشی خلق گشبینه و از پی باور دامه ویجارجی خلق دیفوی گشبینی خو دنگی که باش در ببریتن با ایکتی نشیمان کردستان. بله. بەڕێز ڕێڤینگ یاسین کاندیدی ژمارە حوتی لیستی 129 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سوپاس ڕاستەخۆ لە دووکۆ لەگەڵ مابوون